Dia malam sendiri macam sepen. Macam jelek ongku. Dunia orang tedu. Mumpas engko tedu. Teret guna. Dia siapa jengke di tengah malam gimana awalnya. Ba, man. Iyalah, dah nak lepuh-lepuh. Pecinta jalan. Ajaran dia man, mungkin dia ajar ba. Cuma mana jalan kayak kok ba. Iyalah, menurut Bapak, suasana malam sendiri dah remah. Ibat teman. Cek malam. Bapak Andre, mau tak pung sekali. Arwah, menurut prepun permalingan, suasana malam sendiri dah remah. Mudah pergi sekali untuk kakek. Aji man. Menurut perempuan permalingan, nyamanan setia di naman. Tepat sepe. Ima ayo mengido aklap. Wih mayu. Sepeda ki ado jeledot semandi negi paya. Tinaraka lu kah koro kok nak ada memare paya. Aduh. Hai. Aduh. Mak terlebat syar maya. Lap. Apa? Mendong ini lap. Terus ada mana? Pasti kadiu. Wah ya aku. Kau juga ayo. Iya. Abi tongko mengayak. Dia kelpa. Mak tengit dok. Sepeda kita tolongkan. Deki ji lelang. Sudah pilih berat. Siapa nih tang sepeda? Enlap. Macam oben nak tang sepeda lap. Nje talap. Cek kalau aku ngelas sudah tengah arwah. Macam abid. Pula nebut rontangan kok. Tina to sasi bersih je lap. Maju kok rokan mai ke dalam. Nang naon ya kacek lagi. Mare bersih. Berdin nak kilap. Sehari. Apa penting? Apa naman? Cuk bendengar ngajak ni. Siapnya bentar lelap. Mayu. Man. Ya keburu ya. Maju kok rokan ke dalam. Oh, mesti tahu salon. Cuma endeh. Apa man? Mesti abid ke kilap. Cek kalau gue ngelas sudah tengah arwah. Mata abid teman. Demi ben suruh sikat kade. Ya abid. Apa boleh yang sepeda ni unkel pengaruh? Maksud engkau sikat pas ke bro lap. Beun boleh. Jauh bener-bener apa? Kebe dia terjabah sa sikat-sikat. Pasti tak gelau engkau ya. Tidaklah. Mayu engkau saja oke. Mayu. Aduh. Nak cunin kok Rul. Keton duri kari. Cak sehari gila le tobu tidu. Ba andalim. Kena mata pelemong. Enom tej. Pas rokokan. Male jemar. Aduh. Darah melim. Cengar lah. Akun Rul. Tak merangsang je kesara pematah tenaga kiri. Bah.
Baan mondro si merangsang. Mari kebiahin kopi bapak ke. Apa? Kakek Rul. Taring ngodi na bareng si mate mondo iya Rul. Iya mon bedemo sonya. Mon nga engko tado. Taring pas nyembeng ke penggem penga oreng. Tino kok muli lah Rul. Payah aja. Iya lah. Ayo ya. Aduh. Ayo lah Rul ya. Aduh. Palang. Baru mau sakit tabuk Hasan. Naputulian ka wis siri mo Hasan. Lap. Ya apa? Was beda. Mesti was dog. Benyebek ke dia. Apa boleh benyebek cuman? Aryan terang itu. Beni main balban. Semaksud ngebek keren lap. Aja ke situasi lap. Diki mo beda situ gak nyaman. Aku dengan kau. Bani menang seroba genina. Jaga deh. Jadi ngebek apa jangan kalah. Engkau saja. Ya, dinar na po penyir. Boh, apa mak tol menton? Oh, gedung karen ngicok beri ro. Tepak. Pas berdebu jen. Kedi, tasera pangku akan bujen firman. Tak kira lah. Keng la firman nyapo kan. Situasi tak nyaman sendiri. Nggak kok kasan. Ampu bocor penyirap pungku mesti. Kecumpet bintang. Kajuan kamu nih. Sepet na bunapang. Bula taon ning. Aduh. Lega tabuk kasan lah. Mun tahu, ingat orang di otang, eke beburu rupa. Kofesa. Boh, dia masa beda kok lah. Kayak dia lah hilang ah. Kalir, wanita mau bipak re. Tak ingin masa kok. Duh, siapa sih ngicok re? Aduh. Ya apa lah ajaan. Entorok bunte re pola temu. Duh, sampai dia enak pecahnya. Maju lap. Ki belar tedo. Cumi ko suruh ngebekin. Kecilnya tak ada songko. Aduh. Ini bener lah. Iya gerung-gerung recok ibu jari ya. Terserah pongko. Abang tak tahu semua kakak yang di dalam dia. Tinera lah. Tu ibu somban pula. Tut. Bang tut. Toreni. Toria.
sopo siya kentun. Neng aling ataya. Aduh, tak betul ya. Hei, siapa je? Kaki apa sih ngelatang sepeda? Cuk buru. Aduh, temu setia.